رحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على النبي الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أرايكو كواديكو الله سبحانه وتعالى وتجي أدنى هاو غيني waɗi lebbi sappo e ɗiɗi. E nder lebbi sappo e ɗiɗi o suuti ton kadi lebbi nayi woni ɗino ko min ha arba'atun hurum. No woodi e nder lebbi sappo e ɗiɗi lebbi nayi hormorteɗi. ɗi lebbi nayi ɗo arabu ɓen e majjude num, arabu ɓen e majjiyanko jahiliyanko maɓɓe e keferankaku maɓɓe e shirkuyagal maɓɓe hiɓe tebbino ɗi lebbi nayi ɗo. si ɓe waɗino gere hare ko waɗa wo ko haɗa, si yeyino ha ɗi lebbi nayi ɗo naati ɓe darnayno gere on ha tumaɗi feƴƴi. No woni noon ɗiɗi e majji hiɗi hikkodiri, ɗiya ɗiɗi haray hiɗi pottodiri. pottodirɗi ɗin ɗiɗi ko muharram, ko winduweten ɗum enen ka haala meɗen jombente, ko enen ko ɗon fuɗɗoto ɗen limugol jombente. yalla yaafo mawɓe meɗen ɓen kaɓe heɓuno nden inde ɗen muharram, ɓe inni jombente. ɗon andi koye ndur lewru ɗon piiji buy woni ko waɗi. no tawa e ko waɗi e majji kon koye ndur lewru ɗon Seydina Al Husayn tañirawo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe shahindina. koye ndur lewru woni ko ɓe wara. e koye ndur lewru kadi Fir'auna kadi woni ko o halka. Allah dandi annabi Musa en. woodi piiji sappo mawnuɗi ko waɗi e ndin. hiɓe inni hay koye ndur lewru annabi Yusufu ukkaka nder koloyru. koye ndur lewru annabi Musa woni kankade Fir'auna ko ɓe gerduno. piiji buy no wowle ton, kono ko ɓuri sellude kon koye ndun Seydina Al Husayn woni ko wara, koye ndun kadi Fir'auna woni ko halka. jon noon ko ndu wiyete jombente. ɗon andi koye nder ñande jeenayi jombente e sappo jombente tawata sa hoori ngal ñallal ɗon Allah yaafotoma bakka to mo waɗɗa e nder hitande. ɗum ɗo woni jombente muharram. lewru ɗiɗaɓuru ndun e lebbi hormorteɗi ɗin kadi ko ndu lewru ndu wiyetende rajibi. rajibiru ɗum andi mawɓe men ɓe hakke ko ɓe teddinno, yalla yaafoɓe ɓe hoorayno rajibi fuu. a yehi mawɗo fuuta hino wiya heɓi duuɓi 30 ilami fuɗɗi lannugol rajibi. kono haray ko ɓuri jiccude kon, ko ɓuri e sellude kon, nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe timminari horugol lewru ndu fop mayru si wona sumaye. haray noon horugol rajibi on hino moƴƴi ha kono ko ɓuri e laɓede haysi ndu timmoyari. on noon woni ɓuri jiccude konguɗi karamakoɓen. ɗiɗo hiɗi pottodiri, lebbi buyno hakkunde majji. amma noon hikkodirɗi ɗin ɗiɗi go on ko ndundu wonno e muɗum ɗo sabbordu donkin e donkin. ko ɗiɗo woni nayi lebbi hormorteɗi min ha no e lebbi sappo e ɗin. inna iddata shuhuri indallahi ko 12 shahran, ko lebbi sappo e ɗiɗi. o inni min ha no e nder ɗin sappo e ɗi arba'atun hurum. ɗin non noon ko nduɗu wiɗen jombente, rajibi, sabbordu donkin e donkin. ko ɗiɗo simi yejjitari haray ka pulal. jon noon ndundu wonɗen ɗo hande ko ndu woni sabbordu donkin. haray ko lewru wotoru lutti ɗo, haray enen hitande meɗen nden nde lenni, haray ko hitande heyre goo kadi. haray bimana hitande wotere timmude ɗuytike e balɗe meɗen ko Allah happuno kon ñande heɓuɗen balɗe 120 ka nder rengaji yumma meɗen. jon noon hande nduɗo ko 14 sabbordu donkin. ndu wondu e darade ɗo ko ndu wiyoyte donkin. kono mi ƴetta ɗo seeɗa. nelaɗo sallallahu alaihi wasallam no maaki e hadis goo womo beyo wakkilo hoora balɗe 3 e kala lewru. hadis goo ko non ardi, nde o hoorata balɗe 3 e kala lewru. ɗon hiɓe waɗi ko maftuhu hino udditi ya heɓu tum balɗe 3 e kala lewru. no wondi e baraji ɓeydante kadi cellal ngal kadi newnanayi kadi estoma on ga kadi fulkuru ndun ga e aynare nde wawugol fawtagol. ɓay hara e nder ɗen balɗe 3 ɗo ñamugol ngol ala fawtoto. sabuna si tawino ngol ñamugo hino una tun hiɗon andi onon jogiiɓe otoje ɓen ɗo. nde lewru feƴƴi wo mande ngal dogi kilométrage goo be yaha waɗa entretien. sa waɗo yaari entretien on tunga heɓoyey paanu hu nokkelu goo ka habbaki. Allah subhanahu wa ta'ala o addani en suumaye on fi en waɗu entretien fi hitande. o addani en tenen e alkamisa, o addi 13 14 e 15 kala lewru fiyo neɗɗon waɗu entretien hoore muɗum o hoora ɗeɗo fi laɓɓingol ɓandu makko nun, surtout appareil ji ɗin ɗi wawa fawtade. ay noon Allah ko moƴƴo kala kun o waɗi o waɗata ko hana. wala yafalu ljalilu illa aljamil. o wiyeteɗo Allah dowga o watta sina hay hunde ko laɓa. hayimo ɓen inna Allah waɗata ko hana.
kala ko bani adama heɓi kala ko heɓuma foti hiɗa weltori foti a weltora andu konko waɗi ɗon hino hanuno waɗugol e hoorema lutti sa ƴettira e nokkugo e sa ƴettira e nokkugo nelaɗo sallah sallam ɓe resimi ɗum ɗo e hadis goto ɓe maaki wo ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu khayr wo kaɓe fiyake fi jollo wo fiyake makko on fop ko moƴƴere sa heɓi ko welayma yetta allah inni nelaɗo maki fa kana khayra allah a wiɗo joni mais ni joni impôt remboursima ɗo 5 000 € 6 000 € mo fottuɗa warayɗa moosi kono a wolta ɗum ɗo on ti yetta en alhamdulillah hikka on joori few si tawi no kadi ɓe inni a remboursé 3 000 €, ɗon kadi ko honno ɓeni wo fa sabara ɗon kadi ko ya muñño wo fa kana hayrallah wo ɗum ɗo kadi ko moƴƴere wonandema musidɓe ko ɓuri e sattude kon fof hulɓinade ko ya juulo hoora hajja zakka yahoya yawmal qiyama haraɗa jogui haqqeji yimɓe ko ɗum ɗo ɓe hettoyta si tawi noon ɓe hetti foppu ka adna ga hara yerkun heɓuɗa wo e dewal a yahoyi to a maramo rambusoya yerkun heɓuɗa wo yonoyte ɓay allah kanko o moƴƴo kono si ɗuuɗi ga ha yahoyama to ha tawi ɓe jogani ɓaɓe no ɓuri ko naɓorɗa kon haray moƴƴari joni noon lewru be lewru sa heɓi balɗe tati horade ñallal be allah yoɓama balɗe 10 ko ɗeɗo wiyete ayyamul bid wo ñalaɗe daneje ɗen harana ko karama ko batininata ndeɗo ko ñalade danere ñalaɗe daneje ɗen ko ɗe nelaɗo sallah alih sallam sappi ɗen ɓe inni ɗen kadi ko honɗe ko 13 kala lewru 14 kala lewru e 15 kala lewru hara ko lebbi meɗen enen julɓe ɓe sa hoori ɗeɗo tati o winnante baraji wa horuɗo lewru ndu fop mayro sa hoori lewru be lewru ɗeɗo tati o windanama baraji wa sa hoori hitande fop fi honɗum man jaa bil hasanati falahu ashru amsaliha sa waɗi addi moƴƴere ko gotum ko allah o yoɓete wasayi ko 10 jonnon ñallal be ko balɗe 10 ñallal be ko balɗe 10 tentini non horugol fewnaga ɓuuri e sattugol ɗon seydna aliya ɓe landano ko honɗum ɓe ɓuuri e yiɗugol e adna no tawa e piiji tati ɓe yownoɗi wo horugol sanga tawata no ɓuuri e sattude hino wuli wo fiyo wonki hum maɓɓe kon andu hiko mari daroyagol dargal ñallal gotal lakara ka alfi sanatin no fota e lebbi wulure ɗi wonde kowaɗa duuɓi wulure ko konteten addaga wo fi wonki on ko wowto ɗum kene kum préparo kum entraino fi daroyagol ngol ka allah daari ɗon yawma yaqumu nnasu li rabbil alamin joni noon enen fewnɗo si fuɗɗama innama yo hoore fewnɗo haray we laafi kono yo on tigui andu ko cellal wonande on tigui woodi hadis go kaɓe maaki sallah alih sallam haysi karamokoɓe gono lo'inimo ɓe maaki wo suumu ta sihhu wo hoore son hoori tun on heɓay cellal science on kadi hino qirriti ɗum ɗon kadi wondema korka kan haray hino wondi e cellal nene cellal ngal fop ono faala heɓugol cellal a 100% ko aya goto ko alqur'ana woni ko o gollitirta sa gollitiri on a neɓi day e cellal ko honɗum woni ɗum kulu honɗum ñaame ga washrabu yaron wonni yeeso ɗon honɗum kono wala tusrifu wata on feƴƴintin ndaɗon ko portoɓe inta kon fewnɗo ga ko yonti ñaamu e 18 heures si feƴƴi ɗon naya ñaamu hannde kadi ko teddi yo allah yaafo mawɓe meɗen men kamɓe ɓurno gollitirgol ɗum si goɗɗo woni toon hara hirande makko ko niɓɓay ɗum ɓe yi ko wodeteɗo fiimoɗo koni o kamɓe ko hirtagol ngol law si ɓe hiira sa hirtike law ha a gayni a hiiri ɗo ndeɗa waalo a tawa ko ñamuɗa kon fof doli l'islam on kadi inni wosi goɗɗo ñaami o hirtike ha o gayni wata o waalo sina tuma nde o seppi teppere 100 sampa sa waɗi sampa a arti haray ko ñamuɗa kon tippike kono sifa menen ɓannayɓe bankowal maaro e haako luubo ha wiya ndek hara hay pottinta ko hawrata ballon ko immugol tu ya lelo ka danki haray ɗuɗa cellal ɗum hino waali e kene a fino yey ndara an tigi tawa hiɗa teddi taw na ɗum wondi e cellal few hino waɗede noon kono cellal ngal ko nafagol law hara si nafoto kadi nafige law hiira ha tuppito ma ɗum ko ñamata jemma kon hara hina ko teddi kulu nafe washrabu yaron kono noon wala tusrifu hara ɗum feƴƴintinaari joni noon ko honɗum karama ko ɓeyni al israf ma fawgal haaja ko kala ko ñamuɗa ha tawata weelaɗo ɓuurima feere aray hannde kadi ɗum ɗon harmi hannde kadi joni noon ela sallam e maaki woosi tawi tun ko bee tun on tigi hebbina reedu num yo on tigi feccu reedu num pecce tati feccere goo waɗa ñamete on feccere goo waɗa jaran ɗan feccere goo waɗa hannde kadi foofango ngon sabuna sa fecci ɓuri ɗum ɗo tun tawi place foofango a accaari tun a ɓetoto
ka ɓetiɗa wo hande kadi a soñjoto arabu ɓen innayi man akala kasir yanamu kasir kala ñamuɗo ha padaranni tun on non ko ɗoygol tun haray hande kadi woni ko falete yo Allah hawrani e sawaba o nela sallam maki noon woyoni bani adama ko wiyete kon bone nde o hebbinta reedu makko nun tef ko wiyete ko ñamete ñama ha wiya geb hara tigui on koyni ko ari pottenalan kunɗo ni haray poddingol ngol wawata hara nasika ko feere ɓe yette jalloɓe ko wanno ko ɓe ñaami ha ɓe haari tigui ti on tawi hay hunde ɓe wawata on sa ɓeyni wo hino ɗo bana naaru ɗo son ɓeyde no ɓeyni wo ndaare so tawi honno waɗon kollum kun honno ndaare so waɗay kollum kun looƴito ɗon moɓe maki wosi place kollum no wonno ko bana naaru kadi ɓeydayno kadi o andi ɓen ɗon hina koɓe ɓeti ko woni ko mapini ɓe hande kadi ko ñamete woni e luttude kon ko ɓuri moƴƴude ñamete fof ko ya accitu ñamete o ñamugol mo hara fewno hiɗa hatojini e makko kono sa ñaami ha hande kadi tawi joni o mettitima andu haray hande kadi a feƴƴintini yo noon ndu lewru ndu wonɗen ɗo ko lewru horbortendu si faɗi lebbi naati ko honɗum on tigui hani waɗugol ko hebbingol ko wiyete kon dewal e majji en anda ko hikma Allah honɗum fi honɗum o suɓani ɗi lebbi ɗo e nder luttuɗin fof wata ɗi feƴƴirni tun e ma wasi tawi hara ɗiɗi wayi wa luttuɗi ɗin hana lewru hormantendu hay hefere ɓen accirino guere accirino boneji maɓɓe fof e ndu lebbi ɗo saabu ɗiɗo tebdugol ɗiɗo ɓe teddinino adonelaɗo ɓe teddino lebbi ɗi adonelaɗo sallam nelede an gasi ɗiɗo hewti tawima woodu ko waɗuɗa e majji hay so tawi kodi hebbingol janngugol qur'an ma wakkiloɗa hoora tenen jeɗen e mayro e alkamisaje ɗen ma o moyen heɓa balɗe ɗen tati 13 14 15 ma ɗum anniyoɗa sadakaji toroɗa Allah moƴƴere ko woni ko nafahatji ko woni e mayru kon yo Allah hon okkore hurma ko Allah waɗi e muɗum kan yo Allah waɗane kono si ɗum feƴƴiri ni joni wasi tawi hara ko n'importe quel lewru luttuɗo haray an daari ko min ha Allah into min ha arbatun hurum no toon lebbinayi hormorteɗi ino tawa e nduɗo joni noon nduɗo hande ndu heeɓi 14 ko hen wattan hakkille hay hunde lawaki ɗo si tawi on tigui raati 13 on 14 o eto heɓa balɗe tati e nder mayru haray heeɓi balɗe ɗaɓɓaɗe ɗen sa dallinori hadisa aranomo mi adi addugol ɗon haray si ɗum ɗo feƴƴi ko daroyto ɗo kadi ko sabbu ko donkiru noon tigi tigi noon joni noon ɗen noon Allah no wondiri fi majji oyni wal fajiri wala yalin ashrin e sappo arande ɗen kadi ka donki ɗen noon nde fof ko hooreteɗe wonande kala heɓuɗo feere haray horugol ɗe haray hino moƴƴa hooroya ko jeenayi majji o woni ñalande arafa nde ko nden ɗon nela sallam maki kala horuɗo jeenayi donkin ko ɗum woni ñalande arafa nden Allah yafotomo bakka to duuɓi ɗiɗi hitande wotere feƴƴude e hitande wotere arore ndu lewru ndu mi wolnoto ka joom bente muharram o sa hoori jeenayi mayru en e sappo on Allah yafotoma bakka to hitande joni noon a heɓay balɗe ɗiɗi horaɗe e nder hitande a yafama bakka to duuɓi tati sa wakkilori ni a wakkilori ni heɓata hara konton hande kadi haray heewi joni noon nde ñande ka horugol min ni balɗe sappo ko arafa on ko wonande kala mo yahaari makka hajju yawɗo hajju o horata arafa ko enen ɓe wona ga ɓen horata si tawi noon mo yaha arafa on mo yaha hajju on o hoori Allah yaafike mo bakka to duuɓi ɗiɗi kono ɗum sikkuɗe yawɗo ton o ɗum woni goo ñande sappo on kadi ko nden ñande woni ñande julde nden ñande kadi sunna on na horugol ñande julde on fof ko ya horu ha tuma iwtuɗa ka iidi o on say noon si taƴa si tawi hiɗa itta e layya kadi none wo hirsugol ngol hara ko dambol ma layya kol ko kolɗo woni ko taƴirta ko ɗum ɗo woni sunna o si tawi noon hande kadi joni a ittata layya horu ha arta ma ɗum hay si tawi joni onno layya ala few wakkilo horugol ngol ha arta si tawi kanko a ittowo eto hara nden ñande ko an hirsanta hoorema dammol kol ha gasa yilto kadi ƴetta heyre nden e muɗum taƴa ittira ɗum ɗon kooƴe toro Allah moƴƴere ko woni e muɗum ɗen balɗe sappo ɗe yiyeten ɗon ala ñalɗi ɗi Allah tagi ɗin fop ɓurɗi moƴƴude ɗin ɓuri ɗi ñalormaji sappo ɗon ala amma jemmaji ɗin ko ɗi ko jemma sappo sakkitoro ɗen ka suumaye jemmaji ɗin ko ɗin ɗon ɓuri e moƴƴude amma ñalormaji ɗin ko ɗin ɗon ɓuri e moƴƴude on say sahabaɓe ɓe landiti wo ala wo ka golle moƴƴe ɓuri moƴƴude e ɗiɗo sahabaɓe ni wo hay waɗoygol jihade fi sabilillahi ko waɗugol moƴƴere ɗe balɗe sappo ɗo ɓuri e moƴƴude nelaɗo maki si wona hara ko gorko o ƴetta wonki makko e jawdi makko ni fop e kala ko o mari o yaha jihadi fi sabilillah o haɓa ton o wara ton ha o ware ton o lutta ton o ronka artude hay e hunde ko oɗo petto ɓuri waɗɗo moƴƴere e nder ɗen balɗe sappo ɗon joni noon ala kadi moƴƴere ko ɓuri e moƴƴude ko watte e ɗen ɗon kadi ɓuri hibbugol ko wiyete kon ƴiiƴam
ko ɗum woni ittugol layya wonde ñande. Enen ɗo fof musidɓe julɓe tedduɓe, sa calculi économie ma on a wawai ittugol layya. Haray waɗari ka salaji meɗen si goɗɗo fuɗɗike ittugol layya hikka ko beetun o continue la sa itti hikka ko arata tawi newaki ko sunna. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam noon ɓe hirsuno dammol, ɓe hirsi kollo ɓe inni o kolɗo ko min e ɓeygure ande, ɓe ɓanni gokkol go kadi ɓe hirsi ɓe inni kolɗo ko kala mo heɓo yaari e mofti anden ila yawmel qiyama. Si tawi a heɓari few ko ittira layya, nelaɗo ittanima. Si tawi noon a heɓi ko itta layya, a salike ittugol layya, andu a tawaka e ittanaɓe ɓenda. Fi honnuɓe précise no minni ko kala on mo heɓo yaari e mofti anden ila yawmel qiyama. Yon noon dammol fewndo sa calculi ka meɗe kokol mawni o kokol mawni sa itti ɗo 200 €, a heɓa dammol yeɗɗugol ka fulawa. Si tawi ɗo ndewata ko hirsugol ngol, eɓɓan hande kadi fiika meɗen law mo mara gonɗi ko law fuɗɗoto ɓiññugol. Mawɓe makay mono andi hirande mum ko ɗeɗɗere, no alansara on heewiri ko yonnugo watta yo laafudane nenkisa ɓay ko ɗon o hirtorta. Joni eɓɓana law naɓa innan ɗo ko layya an on ni préparé ɗaɓɓe law har na yaaki juskala dernière minute inna ɗo tigi dio joni noon ɓay raɓɓiɗi yomi habbo ko arata, amara garanti e hay ko arata. Si bari adama andino nafo moƴƴere ko woni e dammol layya, a yeloto no sono be sono haray ko yo itte. Kono woodi woɓɓe hara hay ha hande ɓe ittani, hara feere nden kadi hino woodi. Wata añan a hoorema nden moƴƴere ɗon. Se yimmike ɗo joni en yehi ga aéroport ɗo, haraɗa faala ɗo joni immagol ɗo yaha ka meɗen, ɓe ari ɓe noddima ɗon joni koto Alassane ene bon awa jet privé o manga hingal gaari ɗo, ngal ɗo hay goto ƴawata e maggal sina ono ƴawe ɗo tigi dio Conakry joni destination Conakry vol direct kadi hay goto wondata toon, hara piiji ɗin fof hino timmi. Mi sikki ɗum on tigi weltoto ka ndara ngal avion wolo tawa ko antun jeyga yawmal qiyama noon aroya tawa hino ɓuuri on jet privé ɗon mo beeno ari ha ka sirate no faala lumbugol, yi'a puccuyi moola nangi a tiggitoto ha kara hay yiroyta yarayna ene hiɗa andila ena mi andama de ene min noon ko mapina fewn ɗo komi lumbira o inna ko min wonno dammol kaarihol kol itnoɗa layya tawi ko fi Allah woni ko ittirnoɗa. Ɓay Allah inni lan yanala llaha luhumuha wala dima'u walakin yanaluhu taqwa minkum, ko kuɗol Allah ngol pette ko woni ko ittira. Allah hato jina e yiyanɗan o hato jina e tewu on hay hunde ko hato ñini, kono ɓay tun a waɗiri sabi Allah kolɗon ina ƴawɗo lumbe joɗɗa hoore ɗon maƴande leppande yewtere wotere yite a hara hewto i gaɗa ɓe lando noon inna fiisirato ina ɗum waccirino ɓawga amina. Sabu ko ittuɗa ɗo kokkun ko kontata hay e hunde noon. Goɗɗo hino yaaɗo joni nokku goni o gara ɗo otowal makko ngal ɗo joni wara tawa ɓe windanimo ma ɗum hara hanaka gari o tawa ara ɓe rondike ngal ɓe naɓi ko jelo hettiroyta ɗum o yaha hara himo germa himo germito amandiji e ɗumaji ma naata ɗo joni lidel e aldi e coloré ɗo neɗa yalta ɗon hara na 250 ma 300 ɗum hara ko soono ɓe. Neɗɗo on fo neɗɗo ko nafatama ko koko ardinani hoore makko ñande o wawana hoore makko. Musidɓe julɓe tedduɓe leere o yoni ko yewte ko lannari kono mi daro wan waɗoɗe mari programme ji buyi komi annitina tun ɗe toɓɓe ɗo lebbi hormorteɗi ɗin wattanen hakkille majji wata ɗi feƴƴirni hara waɗari dewal hay hunde e muɗum. Nafugol jemma ko dewal, janngol qur'ana ko dewal, ittugol sadaka ko dewal, horugol ngol kadi ko dewal. Hay so tawi wonde ko ya suuɗo hoora ñallal gotal li wajhillah gollitira mako nelaɗon sallallahu alaihi wasallam man sama yawman fi sabilillah, kala horɗo ñallal gotal pet suɓa e lewru ndun hara nde ñande hay sonnajo on andari ɗa hoori ba'adallahu wajhahu anin nari bi zalika al-yawmi 70 kharifa. Allah woɗɗintino e yeeso mago e yiite jahannama embere settoji ma duuɓi 90 lakara sabu ñallal gotal bet tentini noon e ɗi lebbi hormorteɗi ɗo ma ƴetta jikru ma ko jogoɗa ɗo astaghfirullah lappa ɗum laabi wulure, ma ƴetta ɗo subhanallah laabi wulure, ma juula e salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam laabi wulure. ɗum ɗon ko dewal go kan noon onti duumo e ɗum ɗo ko dewal tawata ngal landaki kadi ko be harayɗa ka juulirde ma harayɗa salligi maɗa fewti qibla ma haysa wonda e laaɓa ɗa wawi jantagol inde Allah ɗa wawi juulgo e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam. haray noon ɓay ɗum ɗo Allah tawni en hikka en toro Allah yo Allah o tawni en kadi inchallah ko hikki yeeso ton kon mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗi hara ko fi Allah woni komi yewtiri onon gay ko fi Allah nafira en kadi okka en baraji ko woni e lebbi hormorteɗi ɗi gon fof inchallah o newnana fokkitoɓe hajjuɓe en no ɓe yara inchallah kala kadi wonduɗo e anni e fi yehugol ngol tawi wawari newade Allah windanima baraji ɗin ɗi timmi tis ɓay ko ɗum nelaɗo ma ko innamal a'malu ko binniyat golleji ɗin fof ko jaɓirde ko sabu anniye o a ƴetti précaution ji ɗin fop ko hana waɗede kon fop a waɗi kono wawari laatade Allah winnante baraji timmuɗi. Mi darnira yewtere ande e laaɗo sallallahu alayhi wa sallam immino woɓɓe yahugol jihadi ɓe yeehi jihadi tawi noon woɓɓe ɓe wawari yahugol sabu nawnaji hiɓe jogui empêchement ji molanaɗi ko ɗum haaɗi ɓe yaaha
nelaɗo sallallah alih sallam no tolodi e ɓen ɗon e nder madina ɓe yahi no yehi no waɗoyde jihadi fi sabilillah nelaɗo maake o inni wo e honno woɓɓe nelaɗo hino wondi e yahuɓe jihadi ɓen afwan ɓe inni wo woɓɓe hiɗen acciɓe madina nini hiɓe takko ɓeyguli maɓɓe e fayɓe maɓɓe e jawle maɓɓe hiɓe fowti enen hiɗen ga hiɗen soppa hiɗen soppidire ga kono kala baraji ko heɓuɗen ɗo kamɓe kadi ɓe heɓa sifa muɗum ɗum ngalɗini yawɓe jihadi ɓen ɓeyni ko wano honno nelaɗo sallah alih sallam nelaɗo maaki ko haɗi ɓe ara ko sabu ganto kono anni e maɓɓe on hiɓe falno arde tawde e meɗen ɗo kono ganto sakkikeɓe ɓe wawari argol ɓeɗo kadi windiɓe ɓe yahari ɓen hina mbuɗi mankiɗiɓe malgré ko mon tawi ko waɗa ɗo fo ɓe wakkilike ɓe inni ɓe wakkiloto ɓe yoɓa ɗum ɗon fo ɓe wakkiloto ka rewte ko fo lonki laatade yoɓe andu Allah windaniɓe baraji hajju turi Allah yawɓe yo Allah hon newno ɓe yiltora ɓe yahari ɓe Allah newno ɓe yara wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.